You see, there's a guy called Penny Penny in Parliament. The guy has not been to school. But he happens to be Shangaan, by the way, so he's from my group. The guy has never seen a classroom in his life. He is a member of Parliament making laws for me. I have a master's degree. How could an idiot? I mean, let's be honest. I'm not aware of any country in the world that has turned itself from a backward country into a first world that is led by someone who has not been to school. How do you have someone in Parliament who has not been to school? It doesn't matter black and white. There must be no one who has not been to school in our Parliament. Prince Mashele, the Judas Kerio, loyi u dyaku timali ta vanhu lava ku xavaku u famba u sola vanhu lava ka va nga hangi xikolweni. Wena u dyondze xilungu, mina ni vulavula Xitsonga xichangani xa ka hina. U na yini xo tlula mina jaha? U ngo haza loko u vulavula. Lexi va nga ku tholela xona ku u famba u lwa na vanhu u nga swi tivi ku lwela yini. Vusiwana byi ta ku vavisa. U kuma ku ri xikolo lexi nga ya xona vatswari wa wena a vo yo yiva, a ku ri ti-corrupt na vuloyi. Mina a ni na lexi xi ntsandaku. Lexi tsandzaku wena a wu tivi ririmi ra ka n'wina, u tolovele xilungu xa nonsense.